Salibonani, ibizo lami nginguphathisani wakoDube. Siyaqhubeka ngogwalo uMama Liqhawekazi, isahluko 12, isahluko se-12. KukoBulawayo liphume le ndaba zalo ilanga. UNakasibongiseni ujikele uMathuthu okotshwala bujikela umuntu esiswini. Uselikhulumile iqiniso kanye lamanga ngoMathuthu kubazali bakhe. UMathuthu uphose wangibulala izolo. Ungikhuthe ngenqamu. Vele kangisaphephanga laphana ekuhlaleni lalowa mlisa. Njengalezi insuku khona ulobhova sibili kumbe yiyo imali ayitshontsha esakha indlu eMahachula kangazi. Uthe uSibongiseni akusiye mntanakhe, wavunyiswa luthando kuphela. Ngaleso sizathu ngizayamdinga uyise kaSibongiseni, kutsho lami ngenza iphutha elikhulu. Hayibo, Nozithelo, uyahlanya uMathuthu. Kumele ayefela ejele, weba imali yesikolo, ilizwe limi ngenyawo. Umbalisi onjani ongelanembeza kanje? Akuhanjwe kwabomthetho ahle abotshwe engakakubulali. Anjalo amadoda, vele ungathula siyakungcwaba sibili mntanami. Kuphendula uNcube uyise kaNakasibongiseni esethuswa ngelithi indodakazi yakhe ikhuthwe ngenqamu. UNakasibongiseni uyachazeka ngaphakathi, yikho kanye akade ekufisa lokhu okutshiwo ngoyise. Ngokuphazima kweso babe sebefikile enkambeni yamapholisa labazali bakhe. Umthetho ubanjwe ngezandla zombili elizweni laseZimbabwe, ngakho indaba enjengale isukunyelwa phezulu. UNakasibongiseni atshayele uThemba ucingo athi kabayehlangana eMahachula lamapholisa. Bayetheleka khona eMahachula. Abasajwayeleki ngitsho abomthetho, bafike bathi, Sibongiseni Mathuthu, usubotshiwe. Ubotshelwa icala lokweba imali yesikolo kanye lokuphosa ubulale umkakho ngenqamu. Kutsho omunye wamapholisa ofike waphonga ugulukudela endlini, ekhokhe inkafula kufa. Afake uMathuthu izankosi, agodole amathumbu uMathuthu kube sengathi uphakathi kwesiqandisi. Axakeke engasazwisisi lokuthi kwenzakalani. Etsho egagasa uMathuthu. Yebo Mathuthu, usukhohliwe ukuthi ulisela yini wena? Kawulazo lenhloni zokwakha indlu ngemali yokusela sibili. Uyintsha yomuntu. Mina angisoze ngife ngahlala lisela. Ngibone kukuhle ukuthi ngenze okuqondileyo, ngiyelikhafula linjalo iqiniso kwabomthetho. Lo Sibongiseni lo useza kuba nguKhulane Khumalo manje. Angithi wena umphikile. Ngimtholile uyise. Uyabona ukuthi bafanana njani. Kumele uphindele kwabakho abantwana. Sekungehlule ukuhlala ngizithonisela ngokuchitha umuzi wakho. Ugidele endlini laye ngimbonile izolo. Uthe wayengabonanga kuhle mhla esithi abantwana akusibo bakho. Uthe ngabakho sibili, laye akakutholi ukuphumula ngoba bakhalela yena endlebeni zakhe nsuku zonke. Kuhlwe emini kuMathuthu, lokhu kazange akuphuphe kusenzeka empilweni yakhe, njalo ubengakulindelanga. Ufuna ukubulala indodakazi yami wena sela lendoda? Uxhwalile wena mfana. Angifuni la ukubona futhi. Ngiza. Kutsho uNcube ephakamisa intonga yakhe efuna ukumqwaqwaza. Ibanjwe lipholisa isasemoyeni lithi, khululeka khehla. Lindoda isisezandleni zethu khathesi. Okunengi iza kufakaza emthethwandaba. Awaswele amazwi uMathuthu. Lindaba yakhiwe ngezinga eliphezulu futhi kayiphikeki.
nxa ekhangela uSibongiseni lomlisa okuthiwa ngumalume womkakhe bafana njengamawele. Zehle inyembezi endodeni endala nxa ebona ukuthi wayithatha inyoka engungakaSibongiseni wayifaka endlini, lamuhla isimphendukele yamluma kwangabi ndaba zalutho. Bamthathe bayemfaka emoteni yabo abomthetho, intshuluze laye isiqonde enkambeni. Kuphakathi kobusuku umqando ophandle uqhuqhisa indoda amathumbu lamazinyo agedezele. UMathuthu uzithola esephila ngaphansi kwengalo yomthetho. Nanko ubalwe lezephulamthetho lamhla. Lokhu akakukholwa kodwa yikho kanye okwenzakalayo. Othandiweyo wakhe umlahlise okwenyongo yenyathi. Ubecabanga ukuthi kasoze wafa wamtshiya, kodwa kuyacaca ukuthi umuntu kangeke umethembe ngokupheleleyo sibili uthi uyamazi. Azimukule ngempama esihlathini azwe ngempela ukuthi uyaphila, ankenteze amazwi kaNakaSibongiseni lapho emtshela ukuthi uSibongiseni akasuye mntanakhe. Akubone ukuthi ngempela wadlala ngesikhathi sakhe, kodwa uzakuthini? Akusizi ukukhala ngamanzi asechithekile angasabutheki. Lami ngifike ngisenza njengawe mnumzana, kodwa sengithambe okwengxoza esemanzini. Izinja lezi ezingamapholisa kazilalo uzwelo. Khonapha ngibotshelwe amanga aluhlaza tshoko. Kususa omunye umlisa laye ongalalanga njengoMathuthu. Ingubo zalapha kazijwayeleki zinuka umthambiso, intwala zitshachama engathi yibunyonyo. UMathuthu uyaqala ukungena esitokisini selokhu wazalwayo. Sabona baba. Impilo inzima, mina ngiyaqala ngqa ukungena endaweni elentwala njengaleyi. KunguMathuthu. Yebo, lami ngiyaqala ukuba ngaphansi kwengalo yomthetho. Ngingunyembezi Magigwana njalo ngileviki ngilapha ngilinde ukuyabhekana lomantshi. Hawu, iviki lonke ulala phakathi kwengubo ezinje? Wenza cala bani mnumzana? Akhiphe inyembezi njengebizo lakhe unyembezi abesesithi, kuthiwa ngadlwengula indodakazi yami, kodwa lokho ngingakwenza kuphela nxa ngifile. Angeke ngilale lendodakazi yami mina loba sengidakwe kanjani. Abakubabazala batsho kanjalo ngoba befuna ukungiqhelelanisa lomntanami. Nanko umkami sewabhubha. Sothini ngoba umhlaba kawulaqiniso, okwatsho uBongani Mncube egwalweni lwakhe. Wena ke yini ekulethe lapha njalo uzalwa ngaphi? Azilume ulimi uMathuthu, phela yena akubotshelweyo yikho kanye akwenzayo ngaphandle kokufuna ukubulala. Azichaze aphinde achaze lakubotshelweyo ethi laye bamqambele amanga. Baxoxe ngekutshiyeneyo behluleke ukulala ngenxa yengubo ezinuka phu. UNakaSibongiseni uloThemba bahleze. Kususe uThemba. Nozithelo. Mina kangibenzi ukusela ntokazi. Ukwebela ilizwe elilambayo njengelakithi kuyisono esikhulu kakhulu kuNkulunkulu. Njengoba usifuna sibe sonke siqala impilo entsha, yimi imali akulona uhlupho ndoni yamanzi. Nxa ngifuna ukwakha umuzi loba kuyiphi indawo, ngingakwenza ngokuphangisa. Engiqonde ukukutsho lapha ntokazi yikuthi imali yonke le ngizayihambisa esikolo eyebiwa kuso. Thina sidla imali yezithukuthuku zethu ukuze singabi lomnyama. Kuchaza uThemba. Avume ngekhanda uNakaSibongiseni, aqhubeke yena uThemba esithi, Nozithelo, eGoli uzafikela ukusebenza. Wena ovele ulikhiwa kuleli, pho ungaba khonale abantu bazakwesaba ukukhuluma lawe. Esitsho ephulula inwele zikaNakaSibongiseni ezikhotha emhlane.
Khumalo wami, kangisakwazi lokulinda ukuyafika eGoli. Ngilethemba ukuthi umnyaka lo uyathi usiyaphela sizabe sesakhe isithabathaba somuzi esizaqhubisa abantu. Izibulo lethu kumele lifunde ezikolo eziphezulu kucace ukuthi lizalwa ngabantu abakhaliphileyo. KunguNakasibongiseni. Le yindodana yami ethandekayo engithokoza ngayo. Ngifuna abe ngumongameli. Kukhuluma uThemba. Ibe mhlophe inhliziyo kaNakasibongiseni. Lokhu kumthinta ngaphakathi. Besaxoxa kanjalo lukhale ucingo lukaNakasibongiseni kutshaya inombolo ebhalwe ukuthi khama. Anxaphe nanku akasafuni lutho olumhlanganisa labantu abasondelelane loMathuthu. Ufunani wena? Khuluma masinyane ngingakaluvala ucingo lwami, kuchinga uNakasibongiseni. Hawu Manxube, wasuvuka ngolaka kangaka, kutheni? Ungaphi uMathuthu? Kade ngimchayela kodwa ucingo lwakhe kalungeni. Lalela baba, uMathuthu akeneli ekhukhwini lami, uyezwa? Okwami laye kuphelile. Kangithandani lesela mina elatshontsha imali yesikolo. Hamba uyemdinga enkambeni yamapholisa aseMzilikazi, ungaphindi ungichayele futhi. uMathuthu obesihlanganisa usefana lofileyo kimi. Anxaphe kakhulu evala ucingo uNakasibongiseni. Ngubani ke osekuchayela sithando sami? Kubuza uThemba. Yinja le engumngane kaMathuthu. Vele ngizatshintsha inombolo zami ukuze zingangitholi izinja lezo. Ziyahlanya izinja lezo. Kusasa ngiya ngakithi emakhaya ngifuna ukuyabona abazali bami. Ngizahle ngihambe loKhulani. Kwabakho abazali uzabona ukuthi uzakuthini lawe njengomfazi okhulileyo. Nxa ngisuka ekhaya kasisahlali mfazi. Nxa eqala uzibandlela siya eGoli. Kuchaza uThemba. Avumele phezulu uNakasibongiseni. Uselibona ngelihlo lengqondo lelo lizwe. Usebona seluphuzile losuku lwakhona ukuthi lufike. UKhama uthe eqeda kukhuluma loNakasibongiseni wavela wachayela uTholokuhle. Alubambe ucingo uTholokuhle. uTholokuhle okhulumayo, ngingakusiza ngani? Kubuza yena uTholokuhle. Tho, kunjani? Sesiside isikhathi mntakamama ukhuluma loKhama. Ngiyaphila Khama, unjani wena? Siphilile lathi dadewethu. Ngichaya nje ngifuna ukubuza ngoMathuthu. Ucingo lwakhe kalungeni. Ngithe nxa ngichayela umkakhe wathi uMathuthu ubotshiwe njalo useMzilikazi enkambeni yamapholisa. Akachazi kabanzi. Umane wathi akasafuni lutho olumhlanganisa loMathuthu. Hawu, uMathuthu ubotshiwe nini baba, njalo ubotshelweni? Mina kangazi lutho. Umnewethu ngamgcina kudala. Akafuni lakungibona chasi ngenxa yakhe lowo mfazi. Ngicela nxa ungezwa ukuthi kuliqiniso uphinde ungithinte. Kulungile, kwaze kwanzima. Lumfazi uyinyoka elamakhanda amabili sibili. Wehlukanisa uMathuthu labakwabo qede ambophise. Akakwazi ukuthi ubuhlobo abugezwa. Awuthi ngifike khona eMzilikazi ngiyedanela khona. Atsho uKhama eluvala ucingo. Kufuthe kuTholokuhle ahle ayibambe laye inombolo kaMathuthu. Ayizame laye inombolo kaMathuthu. Nanko sekuhela kuye. Yale ukungena. uKhama usefikile enkambeni yamapholisa eMzilikazi. Mathuthu, kutheni waba kule ndawo embi kangaka? Khangela usuhle wazaca kanjani. Kuhamba njani mngane wami? Kubuza uKhama esule inyembezi ngesikipa. uMathuthu ebesekhuluma ngeliphansi esithi, Khama, usuncedile wafika mfowethu. Bengisazi ukuthi uzafika kuphela ngoba ungumngane oqotho. Kubi impilo isigaya ngomunye umhlathi.
ngiphendukelwe ngulowo bengimethemba, uNakasibongiseni, ungibophisile. Ngicela ukuthi ugijimele eCountry Park kunombolo 13413 uyetshela uMabhonga ukuthi sekukubi kakhulu, akaginywe ngamathafa eqonde loba eGoli, ngoba nxa engabotshwa mina laye singagwetshwa iminyaka eminingi kabi. uMabhonga watshontsha imali yesikolo wasehlephunela lami ngokuthaba kubi. Ngabikela intsha uNakasibongiseni, lamuhla ingijikele yangibophisa ngoba isithole indoda entsha. Ngicela wazise loTholokuhle, ngiyazisola ngokuhlamukela udadewethu wayebonile ukuthi libele lendlela leliyana. Kulayela uMathuthu, amehlo asebomvu okwebilebile elivuthiweyo. Umuntu kathenjwa Mathuthu, uyincwadi engafundekiyo. Kunzima Khama, ngisemlilweni engazibasela wona. Ngavuma ukuba ngithathekile kwangangisindawo. Sengimkhumbula umasipanda wami wayengasoze akwenze okunje. Kunjani nxa kunje? Yekela Mathuthu, wayeqinisile umlobi uMeluleki Vodloza nxa esithi kunjani nxa kunje. Kayilahlwa ingubo endala ngokuthola entsha, phela endala iqine kakhulu. Wazenza mngani wami, khathesi ungabona okwenziwe ngumasipanda uzaqaleka sibili kuleya ndawo yaseKhambe. Umuzi ohamba phambili ngowakhe. Inyanga enguSiyankhale kuthiwa ize yatsho yathi selokhe yawubhodayo umhlaba kayikaze imbone umfazi ofanana lomasipanda ngokulunga. Abanye bonke ubachayile wathi kudala begwazwa ngumagwaza. Owami umveze phambili kwabantu bonke wathi abantwana bonke wabazala lomagwaza. Inyanga mthakathi leyo bathi iginywe ngamahlathi, abantu sebefuna ukuyidla ngamahlombe. Khama, kwenze njani? Ngisejele lapha, isikhathi senganekwane kangilaso ndoda. Madoda, isikhathi senisiphelile. Wena sicela le mali yesikolo, phindela phakathi. Kungenela ipholisa enze njalo uMathuthu amzwele uKhama umngane wakhe, kodwa abone ukuthi akukho angamenzela khona. Esanda kuphuma ahle athinte uTholokuhle ecingweni, aliphendule masinya esithi, "Hello baba Khama, unjani Tholokuhle? Kuliqiniso sibili, umfowenu amkhalele amasongo kaSigonyela. Lokhuyana kuzwisa usizi, uthi uphendukelwe ngumkakhe ngoba sethole enye indoda." Ha! Lokhu akusoze kufe kwenzeka baba. uMathuthu lo wakwakhe bangamathe lolimi, futhi wakubeka kwacaca uMathuthu ukuthi izihlobo zakhe sokuyizo ezakomkakhe. Lami bengingakholwa, kodwa ngisengizibonele ngawami. Ubuhlobo abugezwa bafowethu. uMathuthu lidinga ukwedlula konke khathesi. Umkakhe kazange alugqoke selokhu embophisileyo. Ngabona uyatshakala loyise womntanakhe. Mina ngavela ngasola ukuthi akayisuye umntaka Mathuthu lowana, kodwa ngangizamqalela ngaphi sibili. Bavalelisane loTholokuhle, qede uKhama alubhekise kuMabhonga. Athi engafika endlini kaMabhonga amchazele indaba enjengokuba eyilayelwe nguMathuthu. uMabhonga ahle aqhuqhe athinte umfowabo oseGoli, amazi ngobunzima osebumehlele lokuthi abomthetho bamfuna phansi laphezulu. Avumele phezulu umnewabo, athembise lokumhlawulela, aqonqosele ukuthi ahle adinge izimota kungakonakali. Bavalelisane loKhama. Ilanga kalilindi muntu, lihamba njalo kumnandi kumbe kuhlutshekiwe, liphinde liphume njalo lenze umsebenzi walo wansuku zonke. uThemba uvuke engakibo emapulazini lamhla, isihlinziwe inkomo. Abazali bakhe bathabele umzukulu wabo. Uyisemkhulu asuse esithi, "Themba, usukhulile ndodana, nxa usulomntwana ongaka.
sekumele abe khona nomalukazana. Kambe kunini unyoko efuthwa yintuthu? Nxa ungelayo imali yokulobola, ngizakulobolela mina. Inkomo zigcwele esibayeni, angithi ngezakho vele. Yebo baba, ngiyezwa. Uzabuya umalukazana, akusensuku zatshwala engafikanga emagumeni. Unina kakhulani angisoze ngamthatha ngoba ubesehlala lenye indoda, eseyiphe lo mntanami. Abafazi baxhwalile baba, ngilwe impi enkulu ukuze ngithole lo mfana. Okhumalo kabahlali emzini mfana wami, kuyazila. Ilanga kungana izulu lesiqotho engekho lamafu. Kunjalo baba, ngizahamba laye eGoli umfana wami. Engathi thuthu uzabuya kugogo wakhe. Ngingafika khonale ngizathumeza imali yokumlobola. Kangimfuni umntwana ogcinwa ngonina mina, kutsho yena uThemba. Uyise anqekuze ikhanda evuma ngenhliziyo. UNakasibongiseni ungakibo emakhandeni uxoxa lonina. Nozithelo, ulesibindi sibili mntanami. Unganika umuntu wesilisa umntwana engazange walobola? Ubumethembe kangakanani? Ngezinye indlela uyaseyisa singabazali bakho. Nakibo kaThemba lo kungaphi? Kubuza unina kaNakasibongiseni ehwaqile. Agagase uNakasibongiseni, nanko akakwazi lapho okuzalwa khona uThemba. Aqhuqhe uyise esithi, uyisithutha bo, mhlawumbe kayisuye kaThemba ke lowo mntwana. Uza kuthini? Asazi sibili, mina ezami izandla ngiyazigeza. UmntakaThemba baba, kangizange ngazala lo mathuthu mina. Aphahluke ngolaka uNakasibongiseni, baphelele abazali bakhe. Asukume abachiye benjalo, ayengena ekamelweni lakhe lokulala, afike aziphosele phezu kombheda, aphinde aluzame futhi ucingo lukaThemba lwenqabe ukungena. Zehle inyembezi esecabanga ukuthi mhlawumbe babhewukile bafa bonke. Phela lasemakhandeni ngakibo kaThemba akula muntu angambuza kambe sekwedlule usuku akade bevumelane ukuhamba ngalo eGoli. Engabe esetshonephi uThemba Khumalo? Amaqili aqilene ke khathesi. Asehambile amalanga selokhu wabotshwa umathuthu. uTholokuhle usejele yakoBulawayo. Uzebona umathuthu sewakhitshwa enkambeni yaseMzilikazi. Uselinde usuku lokuthetha icala lakhe. Ziyehla inyembezi endodeni, wesaba khona ukuphakamisa amehlo akhangele udadewabo. Bengingafisi ukulugcoba olwami unyawo lapha mnewethu. Angilimaza kakhulu amazwi akho emoyeni. Njalo nxa ngikubona ngiyathunukala. Kumele wazi ukuthi uyinja mntakababa. Yilokho kuphela engingakutsho. Dadewethu, ungijikele kumancuku. Ngisabona sengathi liphupho leli. Ngiyaxolisa Tholokuhle, ngicela ungixolisele kakhulu la kuMaSibanda. Ngingumgaxa sibili. Angithi usaphupha mathuthu. Qala uphaphame ke, ijele liza kuvusa. Ungalingi ukhulume ngoMaSibanda. Wamxotsha njengenja eCountry Park, waze wahamba ngenyawo esuka eCountry Park waze wayakuwa eNkulumane ngoba engelamali yokuphindela ekhaya. Ngingakukhuluma lize liyetshona ilanga konke wakwenzayo okunuka phihlilili. Sala, uzabuya umfowenu uMakhela aze kusiza. Angithi nguye elizimbila zantabane. Akhulume sesula nyembezi uTholokuhle, afulathele aze ayesithela enganyemukuli. Awubone umhlaba umphendukela umathuthu aze akufise lokufa. Afake ikhanda phakathi kwezandla, akhale ezisola ngamandla. Engabi khona omthulisayo. Nanko ejele yilowo lalowo ubheke ezakhe. Nxa kusenzeka nginqobe leli cala, ngifuna ukumxotsha njengenja uNakasibongiseni emzini wami.
sengimenyanya futhi kangifuni la kumbona. Kungcono ngizame okusemandleni ukuncenga umasipanda wami ngimthathe siyehlela eMahachula. Angikwazi kumbe abantu abami bazangixolela yini, kodwa kumele baxole ngoba amaphutha akhona emhlabeni. Akhulume yedwa uMathuthu, ukungazi kufanana lokufa oqotho. Imiduli yasejele imgqagqele okwamabhubesi ehlathini. Usezace okukaciko, isikhathi sokuncengwa kasikho lapha. Baphathwa okwezinja, isitshwala sakhona kasigcwali lophini. Nxa kunje empilweni, yebo kunjalo. uTholokuhle uthe ngokufika endlini wahle watshayela uMasibanda ucingo. Uluphendule masinyane uMasibanda. uTholokuhle wamqaga esithi, "Masibanda, kanti amadoda anjani vele? Umuntu uyahlanya ngothando kube sengathi uyaqala ukubona owesifazana, alahle inkosikazi endala okukudala besiwa bevuka bonke, athi lapho sebemlahlisile akhumbule emuva njalo. Babakazi, uthi kwenze njani? Yehlisa umoya. Usekwenzeni usiwela? Ungawanaki kakhulu amadoda. Lathi singabafazi silelungelo lokuzimela. Indoda ingabona ukuthi uthembele kuyo iyakwenza isichaka. Angitsho usiwela, ngitsho inja yangakithi uSibongiseni Mathuthu. Phela usechawa ngezakhe induku. Unondindwa wakhe uMalile wamtshela lokuthi kazange wazala laye. Nxa eqeda lapho wambophisa ethi weba imali yesikolo. Wakha ngayo indlu. Sikhuluma nje umunyethwe lijele. Ulinde usuku lokuyabhekana nomantshi. Uthi uyadlala. Angeke kwenzeke kuMathuthu lokho. Bayathandana lowakwakhe futhi kabasoze bafa bahlukane. Ngikhuluma ngomuntu engivela mbona ejele. Ngimshiye ekhala okomfazi. Uthi usekhumbula wena nxa yazi. Tholokuhle, umyeni wami engimaziyo nguwe. Unguyise wabantu bami. Uphinde ube nguyisekazi wabo. uMathuthu kimi sewafa. Kangifuni la kumbona ngamehlo. Nxa engalinga esondele kimi lasejele ngingangena ngifunga abazali bami asebazilalelayo. Lami ngitsho njalo mfazi. Uyazi lawe ukuthi ngihlezi ngikuseka sithandwa sami. uMathuthu ngumnewethu sibili, kodwa akwenzayo kwangephula umoya. Hayi cha. Yazi uzavuthwa emile njengemfe uMathuthu. Uzawukhomba umuzi olotsho lunqamuke ucingo lukaTholokuhle. UNakaSibongiseni usaselalo ithemba lokuthi uThemba uzabuya kuphela. Ucabanga ukuthi kungenzeka wafelwa lucingo. Osekubuhlungu kakhulu yikuthi akasazizwa kuhle. Ukudla obekuthanda sokumnukela kubi kakhulu, aze aphose akhiphe, abuye aziqinise ngokuthi yinyongo. Ngakibo sebemzonda phela, sebebona ukuthi wazenza ngokubophisa uMathuthu. Vuka uyesebenza njengabanye abantwana mntwanyana. Ucabanga ukuthi ngubani ozasebenza isalukazi esingangawe? Wazenza wena. Angikuzweli sibili. Wabona injiva wathathwa luthuli lwamadube. Wakhohlwa ukuthi uMathuthu usuke ngaphi lawe. Uzaphinda uyithole ngaphi indoda efanana laye? Lamuhla kawusela mntwana njalo kawusela muzi. Vuka uyesebenza. Angithi usukwazi ukuthatha izinqumo. Kungungcube esidla amalahle. Baba, uMathuthu uyindoda ngani? Kungathi laye walahla abantu bakhe njengengcekeza nje. Ngingcono mina ngoba uThemba nguye wangizalisayo futhi kasoze angilahle. Ngiyakwazi ukuthi uzabuya kuphela. Avuke ngolaka uNakaSibongiseni ephendula uyise. Lenhlonipho kayisekho. Kungathi kasigoqwanga sisemanzi lapha. Asukume agijimele ngasesambuzini ebambe umlomo. Usesizwa efuna ukukhipha konke akudlileyo. Afike agonyuluke. Uncube lowakwakhe basale benikina amakhanda. Isahluko sethu 12 siphelela lapha. Silinde usahluko 13. Kunzima lapha manje. Asazi ukuthi kuyozalwa nkomoni. Nango ke manje uThemba uhambe lo Khulani Khumalo, uhambe lo mntakana kaSibongiseni. Abasazwakala ukuthi bakuphi. Ifoni ayisangeni. Sithi nxa sithi siyagalela uNakaSibongiseni indlu uthengisiwe.
uThemba utheni imali uzayihambisa esikolo, asazi ukuthi uyihambisile esikolo-ke. La ngifuna ukuphawula lapha sokunzima la.